Hindi ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 7 ya Huduma Centre mwena wa Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, Munini wa County Commissioner Daniel Ndege ougite kũrĩ na ibandi makiria ya 5,000 iria ene matari maracigiira. Ndege ougite ene ibandi ici magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gũcigira amu no mage motungata mamwe niundu wa wagi wa kibandi na ibandi ciao nĩ nyumu no kugira matagirite. We are improving the service through technology. Kuhakikisha kuarati ama kuwaremind kwamba ile huduma ulikuwa umetafuta iko tayari kufikia kipande chako. So those are the improvements we are now trying to advance. Ndege ougite ene ibandi ici nĩ magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ gũcigira amu no mage motungata mamwe nĩ ũndũ wa wagi wa kibandi na ibandi ciao nĩ nyumu no kugira matagirite. Ougite nĩ mekunyitanira na macibu, anini ao na athuri a matura nĩguo gũkinyiria ene ibandi ici. Kuna watu wanakuja wana apply kipande lakini hawakuji kuchukua. So tuko na RRI ya machifu. Chiefs anakuja anakusanya zile kitambulizo zinaonyesha zinatoka huko kwake. Tunafanya what we call tracing. Watu wanatafutwa wanapewa kipande sao. Hindini rĩu Ndege nĩ atũgĩrĩtie motungata marĩa makoretwo magĩkinyanĩrio nĩ ceceni ya Huduma Centre harĩ gũkuhĩrĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Akiuga rĩu mũingĩ ndũrathiĩ thabarĩ ndaya nginyagia kaunti ya Embu kana ya Nyeri gwetha motungata. Through publicity tuliweza kueleza wananchi huko nje ya kwamba kuna hii nyumba ambayo inapeana huduma nyingi kwa serikali. So through publicity tumeweza kuongezea namba ya customers ambao tunahudumia kwa siku. Saa hii tuna range between 400 na 500. Hii center zimefanya revolutionized the services in Kenya. Maana if I remember when we were growing up ulikuwa unachukua 6 months or more than 6 months ndio upate kipande. But hapa wako na RRI. Kama ni 3 weeks ni 3 weeks unapata kipande. Na hizi services wamecreate synergy. Sababu utoke ofisi moja uende nyingine. Lazima kama ni service unatoka hii desk naambiwa hilo huduma nyingine iko kwa hiyo desk, so unamaliziwa kazi zako zote. Aikari nĩ matũgĩrĩtie ceceni ĩno makiuga nĩ mahũthĩirio mũrigo mũnene wa gwetha motungata ma thirikari ũkĩringithania na hau kabere. Imetusaidia ya kwamba you can be served from one shop and you can get services in a convenience way and in a sufficient way and very fast. Furahia sana na government yetu kwa kutuletea hizi huduma zetu. Tumefika pale, tumehudumiwa kupata kila kitu. Kila ofisi yote ya serikali imo mahali pale. Irifortera Kameme TV jitagwo Wahu Wagoge.